Riwruok mar Rowere County Matrukana wuok oko mar sayo ng'anyo mag Azimio ewi pek mar ngima mibiro tim odiochieng' makiny. Ka gilose boma mar Lodwar gikoni ochumi mar boma no pok obedo motegno kendo ng'anyo go medo hinyo ohala makono kod chenro mamoko. Gikwayo obila mondo obed akita ne joma ng'anyo ka gikwayo gi mondo gisir piny owacho mar Kenya Kwanza. Ninataka nipinge ambayo ile maandamano ilifanyika Turkana yetu kaunti ambayo Simba anasimamia Turkana yetu kaunti ambayo mambo ya siasa iliisha. Sasa ninaongea hivi ya kwamba kwa sababu rais alichaguliwa mchana mapema asubuhi saa 11 na akaapishwa na koti na sisi wananchi tukakubali ambayo tulipiga kura, hata mimi sisi tulikuwa Azimio tukakubali rais ni William Samoei Ruto. You cannot purport to bring violence, mayhem to a small economy like ours. We want to tell you, in the spirit of being reasonable, to reconsider what you're trying to do. Permission zote ambazo zinapeanwa siku za demonstration ni permission yenye iko na idhini. Lakini sisi kama vijana wa Turkana tunasema we are with the governor.